ke batla thuso ya ngwana because ngwana ha robale but yena o bona yena motho mo bolaileng so o bua le motho mufu o bua le mufu wa motshakela Mambuza yena enkulu lekuphuma kimi man ufunani man angithi ngisevile isigwebo sami ufunani ke ngithe iphutha into engiyenzile phuma kimi man hawu thatha lo muntu umbeke mama ncede mama bayangithatha uthi lento seyinexesha elingakanani yenzeka mara wangathi 10 years because angithi mangibale 7 years plus 3 years eki10 10 years eso mkhulu una le problem ya uri ule abulaya motho yena ayabujele athwaka for 7 years. Molweni manje sibulisela lapho kuni nonke emakhaya. Lami igama ngu-LAVAWS pronounce love asinkumkani abandaziyo banibiza ngo-Mr Nzokulayita mshanami. Well guys, namhlanje sibhalele ngumama lana nobhuti la ekhaya. Bathi banengxaka abanayo bacela nje ukuthi iJozi Bioscope ingenelele. Umuntu omtshala linjani? Ngitenle ekhaya papa. Ngideng lena. Bengicela nje ukuthi uma ngiyazi ukuthi besike sancokola kancinci ngokusifikayo. Bengicela nje ukuthi uma izintroduce ukuthi sikwabani la ekhaya. Kwaye ke inkinga kama bacela ukuthi sibancedise kanjani. Okay ba, nna ke Nthabiseng wa ka Siqimanzele. So ne ke tlise ke kopela ngwana hore ke batla thuso ya ngwana because ngwana ha robale. Ena a sa robale jwalo ngwana bulaya ko tronkong for 7 days. So ha le tronkong for 7 days o bitsa lebitso la motho. So ke mmotsa re ke mang motho o, and the next thing gape ke mmotsa ke re o no tsama di dichomi o no batlang ko dichoming gona wena o nkile sethunya o thuntse motho o gona no nna tshantse ke bona re ketse jwang ka wena ha o qeta hape o lo khutlela ko dichoming tsa hao if o khutlela ko dichoming tsa hao a ke sa dikana tsa hao. So that's why ke le ka lengwala hore ke kopa thuso ke kopa le ha le ka nthusa fela ka ngwana tsengata ke na taba le tsona ke batla fela ngwana ka be right because ona khona o nsupporta khona o mpha chelete nna ne ke sa tsebe ngwana ka ona le ntho tsa di etsang ka montle ne ke sa tsebe because ha re ba le re wa mmona motho khona no mbona ba etsa untsa ingwa ya ke tsebe go etsalang la mmona khona o etsang khona ya no a ke tsebe nna ana ke bona motho o bona ke na le one Mambuza yena enkulu lekuphuma kimi man ufunani man angithi ngisevile isigwebo sami ufunani ke ngithe iphutha into engiyenzile phuma kimi man hawu ngiphuma uyayiva Maria mangabe ukhuluma naye uyakwazi ukuthi understand hangitli but yena o bona yena motho mo bolaileng so o bua le motho mufu o bua le mufu wa motshakela o bua le mufu manje ayikho nje into make sense uthe ubani igama lakho Sipho igama lakho uthe cheltaka mphe cheltaka mama eka cheltaka Sipho G awubambe lo muntu omhlalise phansi ke batla dijo hayi mama dijo Goodman Sipho baba hayi ubani hayi manje uyenza kanje every time hayi ufunani kuleko suka phambi kwami yini ngawo manje wangilandela kuleko hayi manje G thatha lo muntu ngicela uthathe lo muntu umbeke la phansi hayi thatha lo muntu umbeke mama ncede mama bayangithatha Sipho mama ncede mama nyeke Sipho nyekeni tu nyekeni hayi man yini manje futhi uyangikoleta man lethi imali yami mama lethi imali yami mama Sipho nyoka bayibi nyoka inyoka lento le hayi mama inyoka izokuluma mama suka inyoka izokuluma hayi mama hayi isabi inyoka mina hayi mama hayi ngilambile mina ngiyazi lento yalo muntu mina kusise kuyini manje mina angazi ukuthi yothiwani lento angiyazi kwamampe ethi yawuze naye lo muntu lapho ngizama ukumbamba eze ngapha ngeke phela no ngiyayibona yona ukuthi sisalindile ngoba yabona kunomuntu esebenzisana naye la ekhaya bathi nguMr Jones so besimcelile ukuthi ngoba lo sizo mayibhala le message sibonile ukuthi mhlambe lo muntu ngumuntu ekhubazekile emqondweni so siye sathi ngoba thina ngeke sikubone okunye ngenyama zethu khona abantu abasebenza ngomoya yabo
yabona abakwazi ukusibonela ezinye izinto esingakwazi ukuyibona. So khona umkhulu esimcelile ke namhlanje ukuthi mhlambe engafika ezosincedisa la ekhaya. Ngajabula kakhulu. Yebo. Ngajabula, ngifuna ukulanda nami, ngifuna ukuthi ngibe right because angilale ebusuku ngenhliziyo yalo mntwana angilali. Awunabo abanye abantwana mhlambe ifamily. First born yami, last born yami. Oh, last born. I-1 nje umntwana uyi-1 nje kuphela. Uye kuphela. Uye kuphela. Sipho. Hayi man. Ngiyalunga. Sipho. Ngiyalunga. Lo muntu ngeke eze ngimamele ngathi ngicela umcinezele lapho Jumeke show uthi akaphakama. Hayi. Ngiyalunga. Ma uthi lento seyinexesha elingakanani yenzeka mara how long inako Wangathi 10 years because angithi mangibale 7 years plus 3 years eki10. 10 years eso. Akitholi thuso. Ukuyawazama mara. Ngiyazama ke dikerekeng, ngiyazama ke ake bathole batho ba ja ditšhelete tsaka ake khoni. Lona tse ke tshwereng a ke tsebe go o tlo mpatla bokae, a ke tsebe o tlo mpatla bokae. Thathele leyo nto thi. No mama ayungahari thina singeke size sikubhatalise ukuthi sikuncede. Yebo ngoba angithi uxakekile. Yebo so sizokunceda thina ukuthi lo muntu oyena angithi uyena umuntu omthembile empilweni ukuthi eze kuvuselele likhaya. Yabo ke motsepile ngethi sa ka ba right le nna ke tla ba right mo moyeng a tlo gona go gutlela back to normal. Ngoba lento akadalwanga uThixo kanje yabo. So uma ngabe into yenzekele la emhlabeni ayikho into edlula uThixo umuntu omdala. Yebo so ngako wonke Lethi isinkwa sami manje. Uke wadla namhlanje. Isinkwa sami lesi. Isinkwa sami tu. Bengakahle. Mara makumele edle akakhathazi umuntu omdala mhlawumbe. Makume ngabe kumele ethole into edliwayo. Ngikhama lo ba. Hayi. Before adla. Mara unokubuye understand yena. Uyangi-understand masihleli kahle mina naye. Sikhulume kahle nje. Makakhuluma kahle ngapha ngithi asidle ke mfana uyadla nami ngiyadla. Makusukile nje hayi inkinga nje. Vele yeke phansi lo. Kuyashisa baba, kuyashisa endlini. Hayi kuyashisa. Imvula yanetha mama. Imvula. Asindlini imvula yanetha. Imvula yo. Nayi imoto zokushayisa baleka. Nangu Mr Jones. Itreka yaza baleka. At least nangu Mr Jones ma. Yanetha imvula yanetha. Asibonga ukuthi basheshe bafike. Hayi. Haw. Mkhulu. Sanibona mkhulu. Thank you so much Mr Jones. Mkhulu sanibona. Mkhulu sabona ninjani? Siyaphila njani? Ngiyamusaba. Mkhulu. Ngiyamusaba lo. Mkhulu. Ngithanda nje ukuthi ngibonge ukuthi mkhulu usheshe wafika mkhulu. Mkhulu la sibhekana nesituation. Inyoka iyandlula futhi. Uma uyakhala manje uyacela mkhulu ukuthi ucela ukuthi sincedisane. Inkululeko suka man. Ngeke inkululeko tu. Inkululeko ngibeke tu. Angazi ukuthi mkhulu. Ngeke inkululeko. Angazi ukuthi mkhulu singancedisana kanjani mkhulu kule situation esibhekane nayo ukuthi mhlambe simlungise ingane ngoba niyabona uma uyasho ukuthi ithemba lakhe lonke likuye lo mntana ngoba ngokuqala ngokugcina uyambona nje uBSG engadla lezi zinto lo muntu so angazi mkhulu ukuthi singancedisana kanjani mkhulu sincede uma sibuyisele umuntu nje ebe right. Thokoza Khehla, thokoza mkhulu, thokoza gogo. Labantu laba ngisebenza nabo kakhulu ngizomncedisa ubafu umkhulu. Unenkinga man, unenkinga ngiyambona. Abaphansi bayasho bayakhuluma ngaye. Uyambona nje ukuthi hayi akekho right umkhulu. Angazi ukuthi singancedisana kanjani njengamanje ukuthi sisame ukumncedisa uSipho ngoba uyabona isituation yakhe ngendlela engayo mkhulu ukuthi ayikho right. Manje wena mkhulu abaphansi abavumi. Liyabona le siyenzayo nje manje le emakhemera nani angeke ngizosebenza lana.
lana ucela amakhemera kanje amakhemera bomkhulu abawafuni mkhulu manje ngoba bekathe uMr Jones wena ucela ukuthi uzoza la ekhaya maye angazi masizohamba siye le kwakho umkhulu kuyoba i-distance ngeke sikwazi ukuthi mhlambe siyenzele lana angeke siye endombeni yakho manje angazi uma uthaka mind ukuthi singasebenzela khona la ekhaya so angazi mkhulu singenza Thokoza mkhulu mama hasa dumetso akamfa ka morenyana ya go ke khona go ke sebeletse ho yona hobane ba fatshe aba batle ntho e tsalang ya go ke sebeletse di camereng mama yena ha dumetse re ka kena ka kamoreng amfe kamore ke khona go ke ba thuse hobane ha ke dule mona ke dula hlathing yona hlathing ho lene ke na le batho ba ka mkhulu ba tlileng ke re ke tle mo mama hobane ke utlwile o sillo sa hae re ka mfa kamerenyana go ke khona go ke ba thuse ke thuse mkhulu o tlo ba right. Manje ngazi mkhulu uthi awuvumi ukuthi ngangena nawe namakhamera lapho ngaphakathi because kunabantu abasibhekelelayo la mkhulu ababuya bebe nenkinga ukuthi naku lava sasibonisi yonke full information ukuthi kwenzakalani bathanda ukubona umuntu mayengabe uyanyangwa bebe nayo evidence nabo bebone so angazi mkhulu ngeke sibone nje kancane. Thokoza khehla thokoza mkhulu abafathi ababatile camera tse tabeng tse di phatsamisa mosebetsi wa bona ababatle di camera bomkhulu bogogo ababatile camera no mkhulu ngizohlonipha isinqumo sakho ngoba into engiyifisayo nje ukuthi ubhuti simbone right mkhulu so angazi mhlambe ningangena naye umkhulu endlini nimbonise la ongasebenzela khona. Okay. Hayi ningangena. Ngicela nizame Mr Jones please help uJila because this guy is a problem. Hayi. Uba nyeke. Khuluma naye ngicele ukuthi ngifuna ukumnceda. Bangitshontsha mama bangitshontsha. Ngicela ukuthi sinceda yena. Bazongibulala. Okay guys so into soyenza njengamanje ngicela ukuthi nihlale lapha emakhaya ningayindawo banikeza nje ixesha ukuthi bebe busy ngaye ubhuti lapho sibone ukuthi mhlambe khona into engenzeka because namhlanje if it means ukuthi kumele silale lana sigade ukuthi umkhulu yenza umsebenzi until sibone impumela yakhona ukuthi at least ubhuti kuba ngcono because sengisabela ukuthi what if unokuthi mhlambe umama zimvuke lezi zinto engasamboni nokuthi umama wakhe ngumama wakhe egcina sekamlimaza into efana naleyo yabo so yiko ngifisa ukuthi ngasikhawuleze simncede encedakala ubhuti ezobuyela naye bese simeni kodwa ngaphandle kwaloko ukuthi sisebenzisana nomkhulu mangabe kuyaphoqa ukuthi siyolanda nabanye abaprofeti ngoba ngiyazi ukuthi ayikho into edlula uThixo ayikho into edlula umthandazo so mangabe kumele sidibanele ixube yonke lento nabathandazeli bebe khona so yenza njengaleyo ndlela ngiyacela ke guys ningayi indawo lapha emakhaya nihlale esolinda uMr Jones lapho phakathi nobumkhulu bebona ukuthi benza kanjani mase bebuya sibone ukuthi khona okuqhubekayo cela ningayi indawo nihlale nje lapha nihlele ngakhona. Okay guys so bengisalindile lana Mr Jones ke wanginotify wathi nje mkhulu besaqoqa izinto lapha ukuthi bazophuma naye ubhuti njengamanje bengithanda nje ukubonga nonke lapha emakhaya ukuthi anizange nayo ndawo nisahleli nje nisalindile njengami nami ngisalindile lana senze ndanxanwa ndalamba ndade ndahlutha yonke leyo nto umkhulu thokoza mkhulu Mr Jones mam ningahlala mama. Yabonga. Mkhulu Thokoza khehla. Utloba right mkhulu una le problem ya hore o le abulaya motho. Le abulaya motho ene a ya botjele a tshwara for 7 years. Yona ntshwetse o ka fela tse di a khutla wena mkhulu. Mkhulu ya ke tlo monka se re dumelane le gogo. Ke tlo monka mkhulu ke lo mo etsa dintho tsaka o tlo ba hantle ba fatshe ba se ba njwetsitse ba se ba mfile ditaelo hore ke tlo mo thusa monna o ke tlo mo sebeletsa hantle ke tlo mo nka ke mo isentlombeng ya ka mkhulu ngeke konke kwazi ukuthi ukwenze la ekhaya angeke ukwazi kasihone usebenzela mo
Abafathi abadumele mkhulu ke sebeletse ka pela di-camera ke ntshe mathambo a bona mkhulu ke sebeletse ka pela di-camera ha o kgonahale mkhulu ha o kgonahale khehla. So into engayi-understand engifuna uyi-understanda baba uthi bathi wabulala umuntu. So yini le emenza ebe kanje? Umuntu mhlambe ngabe umuntu owamsebenza o yini umkhulu ubona yini? Mkhulu ha ke sheba ke checka hantle mathambo a ka ke lahla dintho tsa ka ke sheba hantle bafathi ba njwetsa hore motho o a mmolaileng o ba sebeditse stopo ba sebeditse stopo khehla ke mogona a kgonang hore ke mogona bo antsa bona motho o la ileng a mmolaya o la khehla. So basebenzise isidumbu lese salomuntu owambulala. So kushuthi manje sesiyamlandela ngabe kuba ngathi uyambona lo muntu makwenzeka yonke lento. Thokoza khehla unjwalo. So umkhulu uthi senzeka manje kuzokwenzakalani manje? Ke tlo monka ke se re dumellane le gogo ke tlo monka ke lo mothusa ke tlo mo isa ko ndompeng yaka mola o tlo tswa le right o tlo ke tsho dintho tsa ka di tlo sebetsa hantle bafatshe ba tlo mfa ditaelo jole ka sentse bang light sitse anyane o ga monna o tlo ba right ke tlo khona go ke mothuse lo lahla dintho ditaola tsa ka fatshe ene re tlo sebetsa le ena hantle re tlabe ke tlo monka ke mo isa go mhlaphisa mkhulu lo hlapa re tlo tsamaya mkhulu re ye skangeng kwana mkhulu ona le mo ke lo mhlapisetsa teng ntho tseo kaofela tseno tsa ntse nga di bona tseno di ka sihlole di sa hlotse di tshokgotletse wena o tlo ba right mkhulu. So ingathatha ixesha lingakanani mkhulu mhlambe ngoba uthi uzomthatha ixesha elingakanani and yini mhlambe thina siyiJozi Bioscope esingancedisa ngayo uma sengisho into ongayidinga for ukuthi wenze wonke lo msebenzi for Thokoza khehla ke tlo monka mkhulu ke umhlapisa mkhulu mo ke lo mhlapisetsa teng mkhulu ke tlo mhlapisa ka dintho tsa bona tsa bomkhulu tsa bogogo. Angazi ukuthi uma uyayiva le ndaba ukuthi kuzofunakala inkomo. So angazi uma ngoba ngiyabona ukuthi umuntu omdala nawo amandla wasekho kodwa sizozama ukuthi sikuncedise thina lapho. Yiko ngizama uku-understanda kuyena mkhulu ukuthi yini izinto mhlambe ozozidinga for ukuthi sincedise ubhuti. Yabo. Ngiyabonga mkhulu. Yebo mkhulu. Thokoza khehla mkhulu lwena gogo ke lo batla 10,000 rand ke batle dikgo gape tse 3 inkoko tse 3 dikgo tse 3 gogo tse ntshoro tse tshweu ba re tlo sebetsa ka tse ntsho go ntsha ke ntsha senyama ke ntsha ntho le fifileo le mo yena mkhulu. Kukhona la eduze mhlambe mase singayithola khona la around. Haufinya just around ufena. So singayithola wona wayo. Badithola dikgotseo. So umkhulu ngoku-understand ukuthi manje siyahamba siya endumbeni naye endumbeni yakwakho la uzomsebenzela ngakhona. Thokoza khehla. Uthi uzohlala ixesha elingakanani manje? 3 days itlabele right for yena o tla ba itswile ntho tse kaofela tse se re matlapisitse ka ntho tsa bomkhulu tsa bogogo. Okay. I know. So angazi Mr. Jones, you can take this guy to the car ne. Angazi so hamba naye uma naye ne. At least eyobona la umkhulu osebenzela ngakhona. Okay. Hayi singahamba ma. Ngiyacela Jones, when you put him inside the car, please come take this chair ne my good sir. Okay guys, so into soyenza njengamanje ngoba niyabona mkhulu uthi akathandi ke ukuthi sisebenzele nama camera ekhona mayenza yonke leyo nto as much as ngiye ngifise mina guys ngoba niyazi ukuthi without you guys we are nothing. So ngiye ngifisa ukuthi niyibone yonke lento mayenzeka kodwa ke mayingabe umuntu lono osifune sincedele umuntu uthi yena lokho kuzomosha indlela osebenza ngayo nabantu bakhe abadala angeke ngize ngiyujampe lo mthetho lo. So mangabe unenkinga nawe mbukela ungalibali ukuthi usibhalele onJoziBioscope.co.za ungalibali nokuthi usifollow share inkundleni zethu zokuxhumana we are Jozi Bioscope ku TikTok ku Facebook yonke indawo kodwa ningalibali guys to press usubscribe button ni comment ni share nama videos wethu ezokwazi ukufinyelela kwabanye abantu abadinga usizo ku Jozi Bioscope bengazi ukuthi sifumaneka kanjani bazobona ukuthi abantu sibanceda kanjani. I'll see you guys on the next episode. Thohlo.